Karbi Anglong Autonomous Council Chairman pen thang koi ra ke thomani pharuhini ra plike prapri ang deng session ke pha Bokolia Chingthur publication pen arkoi kri ke thomani rongbong terang samanya nong e kapa Georgia phan kachisi Model School ki kim tang te puthak kachingwai Kardom non arjutha pini kar prime time berta angton pen Pharohini ra plike prapli angde Karbi Anglong Autonomous Council amai pi mate session kang nijiani pangdak pontanglo thang in koira ki thomani pharohini ra plike prapli angde Karbi Anglong Autonomous Council amai pi mate session kang nijia phan arni hot pontanglo Laswateng halaswani council session holalong adap kepapor pen session kang nijia phan chairman Raju Tisu pen pachetak ponlo Rong mili hahir alam hancha kasonsi alamet pu rongbong terang alangli arkoi krike thomani Pirthe kahachiar ni along pache tondunsi Bukulia Chingthur publication pen rongbong terang samanya anongi kapajirjia phan chisik chidang ponlupasi birta reptonlong Lamet po rongbong terang alangli arkoi kreke thomani Pirthe kahachiar ni along pache tondunsi Bukulia Chingthur publication pen Bukulia High Secondary School along ningkan surihini ra inquire ki thomaning kana pharman Rongbong terang samanya anong e nong kache thangplong kumlin ki soy ahimai Biren Singha phan ki PG phan sikdang bomlo Laso amay along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Pratidin alam sai ahem phu Jayanta Borwa lapen Asom Sahitya Sabha tumaphanta Tirika mamai pen phapon lupusi Chingthur publication hin pen pachini Karbi Anglong along kikim bom Model School kiduan kikim tang te puthak pini toklangai empen Council Secretariat along EC Mai Dolin pusi birta nang pale Socheng block Chinthong Rongkhang Langsumi pi Bokazan lapen Nili block along Model School ahem kikim kitang te puthak pini Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat along laso alam kachingwai aklong paleda Kachingwai along Council Secretary Thanbang ki hoy Karbi Anglong Inspector of School Biren Singh Inti lapen Engineer atum chitongdon Non malom so por phan birta mo ington ponsna আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihinamo phiputhot birta longmangthlo Arkoi ni phai nerke pani nijang Karbi Anglong Jirikinding Police Station angkangaru Karbi Anglong lapen Meghalaya adoya hoy kijut siarong Somatan Rongkhelan lapen Wangpunga rongalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen hadak kiduara datum pen kaching vaya jaimik kedeng pono birta nangli Bangso amay long Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Rup Singh Teron MLA Dorsing Ronghang MLA Bidya Singh Ingleng EMs MSCs lapen Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Joint Secretary lapen Department Hongkep Officer atum chitongdunsi May RDP don Rongkhelan Somatan lapen Wangpunga rongalong tami non prabjin pen PHC Jal Jeevan Mission askim dengponsi Mason ki junalang long ponpo खसिया ले पुनः नेपाली ले पुनः कपड़े खाए दो पोता ये तुम के दो दिन में तुम चुकलेम पमेना पोक दुलाम पमेना पोक तापे तुम बाके दाके के दो के था का दो वे निंग सी दो रपे था रपे ना पोक तातो बासे तुम के करे दाई तुम के दाके तुम मथाने अते दोनों तुम ताते बोर्डर लाम पुता मथा नाने जे लाके मेघलो पम दे जी लाके Karbi Anglong सोमा तोरी पल्ला मबे ला बाके
Haro kesir kera pokare si kupima sorkar tum ke flak la so do hoya teng si tum kroina po ta so teng si tu thigi mo fianda ati kapre kalam ni pajir me pen kadu ya pan ni puthot ta to pang suri আমরে সমষ্টি আসর কারা কথা মেসেনা খবর গেলাম যে মার্চ 2023 নন আরো চিক্লজনী আপি এলিতুম খেরনি মডেল হসপিটাল সিজারিয়ান সেকশন পাংচেংপ নালিতুম লা ডেলিভারি পেনে আহিউ ফান্তানে লঙ্কা খেরনি হজাই রাহি দামনাং লঙ্কা আহিউ দামনাংলো দাকমাছি গোটে ডেলিভারি কেস প্লান মা দো সিজারিয়ান এজেন্সি ক্লেম নাই ফলতে নালিতুম ডিপু মেডিকেল কলেজ দামনাংলো দাকমাছি লং এপো মার্চ ফান চং হই ইগনো ladak nitum blood bank facility da dopo ultrasound da dopo penla osomar tum osuthi tum keso bene pulote intensive care unit ICU da tum dak padopo lapen moneng siang bong elitum plan siang bong lo jetu dak na litum arong jirikim deng hospital da hilowing apor mobile dispensary phane litum mata bong lo NRHM da chingwai bong lo alang litum Niltum panai ci cara tengke joksi nalitum mobile dispensary dak patolo blote doctor ke NRHM pen post MBBS 1 year compulsory etum phan dak bangini Lukacharli Kimisen Awarsai Kilong Ponji Apha Prabjin Pen Emi School ang dengan B Ponpo Karbi Anglong along li adoy ahoy kachirai kom pami thekji apha Karbi Anglong lapen Meghalaya border along li Chiri Suri Cape Karbi Anglong Autonomous Council pen Agriculture Farm Pinchong Ponpo lapen kaprek kaching thoravar sai kiding ponji apha CAM pen pangdak pontu Public interaction jai mek laki Karbi Anglong arlu atokano ki duarong arala tumphan EC kaching thora sai kiding ponji aphan pusi CAM Dr. Tular Monghang pen pachini po Pendak mengkoiram menang pecah la sotor pukarastaan la sonthola pukarasta lo la sona pecah tok ye phanke tender korelo 75 crores sarla bidasing lek thela pen la nang ni itum council pendak school salam ji pula so puthak school la ke dak school dak ke dutang school bang setiap po building pin dak la si pin dak arara tu pinpur nang pi dono la pinpur lo mehta ni thanik lo la pinpur nang pi ana homo ge si pen kan siang bong kapetang ye phansi itum Karbi Autonomous Council pen si 6 dang pon sarla bidasing lek thea kumlin ko na lo salam ha tak mo bidasing lek thea kunlim ma ke hola dak alang tum sigi pualing lo dak le tiar ye dak sitiar po kala de hola alang tu mahem sosi la sila alang ti mahem sora po pujar le non tiar bom Pini ka prime time kila pansi kang ton pek lo do mi thak mi kurang tu